Pamilya. Alright, Smoke and Barrel Resto Bar. Masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences. And maawis kayo amin, iti na ito yung upcoming concert for ko sa iti awang di Cordillera. Iti beneficiary tayo kat ni Kapsat nga Frida Salits. Mabali yung kontaan iso na iti Facebook account na, no, Facebook, Facebook account na Frida April Ngalos. Karikit na makitinulong, gumatang iti ticket sa apo. And of course, mabalindak mat nga kontakan ni iti page tayo, awang ti Cordel Diara. Alright, welcome. Ito ito programa tayo, digital special. Pasensya kayo, medyo nalaro tayo basit. Dahil iti, pimasyaran tayo, pimasyar tayo sa Jakyas. Yan, mga shout out. And of course, happy listening, happy watching. Kaya man ang Clarissa, and of course, kaya Auntie Lolita, yan, gusto kami dito kiyas la. Baguio City. And of course to bro G Maverick. Narito Kias Berak matlaw. Kaya dito ang programa isang sawot katatago iti showbiz cafe restaurant talo resort to Babengat. Kaya pakaramanan dagiti nakakaimas ng mahmakan ng specialty daw. Rice toppings, short orders, snacks kan dadwapay. Dito yung maramanan dati kalalamisan kaimasan nga halo-halo, showbiz halo-halo. Kaya of course ito yung naidumdum mga merienda na ito yung syontog showbiz kamuti fries. Aga-asip tanda ka rito ay catering services para itikasar, binyag, meetings, kan dadwapay. Kaya of course birthday hapo. Kaya mabalimot lang ang pang-ivinyoan ka rito ay okasyon nyo apo na niandagita nga okasyon nyo. Pamasyar ang sadya, Showbiz Cafe Restaurant Resort of Benguet sa pulan lang ni Miss Jolina, Miss Arlene Binaldo, wano ni Manang Olit ko sa Lancelino. Showbiz Cafe Restaurant, libre di wifi, pati brewed coffee. Saan pa kayo makibigan? Sa dumagas kayo kapsat kailan, kakaro na ito ay biyaheros, turista, na lumablabas dito Marcos Highway. Showbiz Cafe Restaurant, Resort of Benguet at your service. Andan ito na palabas ang 28 minutos kalpasan iti alas 6 iti Sabda. Yan, karito yung agadang-dang ang bubuya dito siya dito Baguio, dito 13 municipalities de Benguet, enterang rehiyon Cordillera, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa kanagasat ng sang bayan nito programa tayo digital special. Iti kadwa nga biyaheros, kumusta iti Ricos tayo? Araw dagiti kadwa nga taxi drivers. Iti madamang agkap kape. Rita Slaughter, dito kapian ni Manang Judith. Kumusta kay amin ita? Kaya of course karito ay jeepney drivers nga sweet lovers. Iti madamang aglut-luto mangmangan para iti pangrebida. Ibang orsyon. Ito mga isang sambot iti panag market na dita public market. Hello. Gusto kayo amin nita. Iti agsagsagana. Nga sumrak pa dagito ay pang night shift. Pero shout out kini amin. Sagutan man na iti may isang saniwang bulan ni Marso. Tanya yung garot bulan ti Marso matatanya. Alright, manibur pa lang kini Mr. Aguilar Madsi. Kamusta nga bro? Kaya po kagawad. At yun na po, bulan ni Marso. Aping nawan.
bidahing inahad mo para inan siya maganto mismo fayun kasisin mo info anto paiso para hundo gayam badun asada po maliban mo't itin sa ta nakda pa na buridoan ang banawi tublay na pong sasan nibin ako mala ay kesatan nibin ako mala ay kesian nibin ako mala ay kesian nibin ako mala. Dito ang programa katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jay Alumit Compound kim 6 town poblasyon Latrinan Benguet. Inaldaw da aglulukat iti oras iti alas 6 iti agsapa inggan alas 9 iti rabii. Kompleto da sa Jay rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan kaditi birthdays, seminars, binyag kanda dunga pa ing special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda iti 0908-368-7651 wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y balda Food Supplement Pure Organic Barley Powder under IM Worldwide Company. Amazing Pure Organic Barley. Ito po ay herbal pagkain ng ating katawan upang palakasin ang ating immune system with 68 micronutrients, 16 vitamins, 17 minerals, 18 amino acids, 17 active enzymes, chlorophyll, phytonutrients, phytochemical na makakatulong para i-active ang self-healing para gumaling sa lahat ng klase ng sakit. Super Brand 100% pure organic, Australian certified organic. We ship international and local worldwide. Magatang daytoy sa Jai Dominguez Building, number 32, General Luna Road, Baguio City. Sango ti Belfront Hotel. Dagijay ket nag-member. Ken gumatang paki-message ni Doms Agbasil iti Facebook account na Doms Agbasil. Kabsat kakilyan, agsapsapol kayo kadi iti pagatangan karigiti di kalidad kan napipintas nga furnitures kas iti cutlery, lamisaan kan tugtugaw, homewares, kitchenwares, plasticwares, appliances, clothings, wano dry goods, kan Euratix foams, kan dapat iti lakoda nga power tools, hana Crisidic Melchi General Merchandise, wano hana Crisidic online shop, iti songbat na kabsat kakilyan. Yeehaw! It PDL dito
ditoy nga pagatangan kapsat kahayan ta mabalindang i-deliver dagiti gatangan nyo dita babalayo. Mabalindamet nga isabat ken mabalindapay nga i-drop karkaro dita banda iti Halsima Highway wano dita Mountain Trail. Ana Crisidig Melchi General Merchandise ket masarakan sa Jai Kilometer 12 Chilan La Trinidad Benguet. Masangwanan lang iti Bright Crab Farm Supply. Iti kanayunan ng impormasyon mabalin nyo nga kontakan isuda iti 0956-549-2037 0956-549-2037. Biro kan lang ni Kapsat nga Brenda. When mabalin nyo nga pasyaran iti Facebook account na Melchi Medane Carter. Hana Crisidig Melchi General Merchandise wano Hana Crisidig Online Shop kat kukwa kaniman manihar ni Ma'am Brenda. Police accessories ba iti bibiro kanyo kapsat kailian? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa Jai second floor iti Ida 70 Baban Building Kim 6 Town Poblacion La Trinidad Benguet babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw na lulukat kapsat kailian hing kayo pakagatangan karito di kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms ken dadunga pay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayunan ng detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Oh my goodness, Babski ah. Parang mukhang... Alright, ito rasan ka at alas 6:39 iti Sardam, Philippine Standard Time. Once again, welcome kay amin. Ito rin ang programa tayo, DJL Special. Maribot pala nito 98.70 Radio. Gina Sonia Lando, may garap shout out. Good evening, DJL. Gastamat kaniya Shay Oyan Wayasen. Good evening, sir. Pogi Sil TV, on shop. Yan, on shop. Good evening, sir. DJL. Gastamat kaniya. Yan, kamusta? Pogi Sil TV, on shop. Anya tilakom. Mabalik ka pa-advertise dito yung programa tayo. And Johnny Tapi Nicolas, may shout out. Hello, Mr. DG. And happy listening to all my relatives in Camp 1, Canon Road. Have you ever seen the rain? Request ko man, DG. Agyamanak. Aka Judith Banot. May shout out kapsa Judith Banot. Yes, sir. Adelino Jr. Sala Villana, may shout out. Good evening, Idol. Happy Monday. Shout out to all listeners and watching, most especially to my sister in Hong Kong. Stay safe and healthy always. And thank you very much. Sir Adelino Jr. Sala Villana. Sir Rich Don Laconsay, may shout out. Harimbang garabim, DJ Al. Guwapo, sir. Shout out kuman dagita taga Sulibao Restaurant dito Bornholm. Especially ni Maricong Sally Mateo. Ayan. Meron shout out. Kiniyaman dito sa Solibao. And restaurant dito Burnham. To Ma'am Emily Comila. Ito pisina ni Apo Congressman Eric Cuyam. May shout out. Philip Oilatak. Katalyo siguro dito yun niya. Meron shout out. Good evening. Shout out man. Da kami to'y kamti ito ba sityo kaipilan. Kan ijay ilimi nga sok-sok-isok jay liblabang gadang kapangan. Salamat. Okay, thank you very much. Ini po kasi amin dito lebang. Yan, liblabang gadang kapangan. And of course, it country to ba dito kay Ipilan. Ma'am Tyrin Pasilukan, may shout out. And of course, sa mga nanonood sa ating YouTube channel, Rosquelan, Oray Raid na Raid, Kasla Bardina. Ayun, for me pala. Ayun naman. Ken Baniatan Bayog, may shout out. And of course, sa Teron Tumbaga, good evening, sir. Right. Yari Ismael, may shout out. Yan. Insa naman ang Lloyd Parin, may shout out. Hello. Kenny Davey Vinancio, may shout out. Good evening, sir. Kanamin nga kay special di man kanta nga Pamulinawan. Salamat, sir. Pamulinawan ko na sama din niya.
May saping sa niwang as requested ayat kang runaan, may isang Ilocano song, manipot pa lang kina Mr. GPM. Ada tattao maagon ko na daytoy ayat ket parakin ka awan sa bali no di lang siksika daytoy ayat awan kapadana Kaslaan paiso Idardarirag mo Mabang-aran Daytoy puso Makaay-ayo Dayta panagsao Ngenjak amo O agpaiso Tiyak hanapod no Ket at sakripisyo Awan kinaulbo Tapno maay-ayo Ngaman nakaawan Natanaw nga ayan Makauray anos ti agturay Adat na gaya itinabak ng gaputrigat iti panagbiyak ngano maningsang isut pag-apaan ayat kuma ikang runaan Hayat ka sa bulan Iti tunggal may sa Isut bilin Di na maswa Dim idumduma Agpapada kuma Ayat lata Di iparik na Tiyak anak puno Ket ang sakripisyo Awan kinaulbo Tapno maay-ayo Ngaman nakaawan Natanaw nga ayan Makauray panos di agturay Ang naynay ayan ang halinay Oh my goodness, Babski ah. Parang mukhang masaya ka ah. Siyempre naman, Robin Pandemya. Alam mo ba, galing ako sa Smoke and Barrel Resto Bar. Ano bang meron dyan at mukhang tuwang-tuwa ka ng 100%? Oh my goodness!
Alam mo ha, Robin Pandemya, sa Smoke and Barrel Resto Bar, ay nako, may live band doon ha. Ay nako yung mga tugtugan doon, the best na the best talaga. Alam mo yung mga tugtugan doon Robin country, reggae, variety, at kahit anong kanta, kahit yung kanta mong Wonderful tulad, ay nako, sinisipra nila doon. Oh my goodness, talaga ba, Babski? At hindi lang yan, Robin. Ano pa ba, Babski? Ang specialty nila doon, yung cocktail spirit, beer barrel beers, hard drinks meron din. Tsaka yung paborito mo, Robin, yung gin na 2x2. At hindi lang yan. Meron pa, oh my goodness, talaga dyan, segundo, minuto, Babski. Meron pa, magandang venue, para sa special na okasyon, gaya ng birthday, seminar, at mga wedding o kaya kasal, pwede rin sa mga charity events, kaya ng concert for a cause. Free venue doon, Robin. Oh my goodness, talagang ako napapa-oh my wonderful tonight sa'yo. Babski, saan ba matatagpuan niyang Smoke and Barrel Resto Bar? Malapit lang, Robin, matatagpuan sa 4th floor ng Summer Pine Residences, malapit sa Pukay Village, dyan sa Marcos Highway. Anong oras naman sila nagbubukas, Babski? Nagbubukas sila ng alas 5 ng hapon, at nagsisimula yung banda ng alas 6 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi. Oh my goodness, ano pang hinihintay mo, Babski? Magmadali na tayo at ako kakanta ng Wonderful tonight. Oh my goodness, bilisan mo. Di wow. Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling party pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar, masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences, formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village, along Marcos Highway. Iti kanayo na ng impormasyon, mabalin yung kuntahan ni Suda, 80-920-219-5777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Nga madama nakatugaw agkap-kapi request man idol Jai Suyusoy ta isalak man isuna salamat idol. Alright, yan, thank you very much. Love ng bayan, good evening DJ Al, pa-shout out to all listeners and takal kapangan kan siyak nga agmay-maysa dito'y boarding salamat. And very shout out kiniyam dito takal kapangan kunak no kwa day atok han ba boundary takal din busok ay busok ti kwan niya ti atok. But anyway, and thank you very much love ng bayan at taga-enjoy ni Kwakat Uncle Philemon. Kathleen Murphy, mega shout out. Afternoon, DJL, and watching here in Kuwait. Bangor siya malit Kuwait. And of course, kini bro, Thomas Salan, mega shout out. Yan, kamusta? Kamusta dito Tarlac? To Angelo, mega shout out. Kenny Mahilani, Grace Jose. And hello everyone, good evening. Watching from Honolulu, Hawaii. Thank you very much. Bangor siya amin dito Honolulu, Hawaii. Achin Chao Chi. And may raw shout out. May tinagan na. Good evening, DJ. Kasamat kiniyam kapsat. And Frankie Dale. Yan. Anya ba't hiya pa nagabasa? Tapos Frankie Dale. Hi, hello. Alright. Marilyn Asyong Kolbong. May raw shout out. And happy morning. And pleasant evening, sir. DJ Al here watching you from Aguo. Alright, thank you very much. Ma'am Sila Dula, may grab shout out kinam to Aguo La Union. And of course, karito ay Batcha 79. Dito Aguo Apo. Good evening, DJ. Mangipatwakagan ni Sahi Jakansyon mo. Salamat, Mr. DJ. Alright, salamat mo.
Okay, as requested so Yusay Pai. Yan, para kanit yung amin gagayam kamsat kelyan. Iti oras tayong kat alas 6:53. Saksagot karateo iti Showbiz Cafe and Restaurant Taloy Sur to Babenguet. Basin ang namnam siya lang ayos tidano may mayat si dendenden upisem ta ay gaya ta adiman nanamnaman problemas kasesemsem ipatayaw mo sa dagang Uyak pa'y ikan kansyon Hiha! Tayo! Sinandubong ipugaw maiibaw Lemlemdas maupulaw Ngamiyak pa'y buga-bugaw Urmuskap ya kumay lumsaw And hi po, tita, maganda na ba dito? And a request sa Mama Mary Jane. And Jennifer ng Insayan, migarap shout out. Good evening, sir. Kablawan man ti Pudunan ng Insayan family. Kan kadagiti kadwak, hadiyay Showbiz Restaurant Cafe nga napipintas. Ida iman kan taraki kan siyak nga agmaymaysa dito'y boarding. Kan naparequest man di ayat Junay Bulos. Salamat manong and God bless you. Kumusta hafsat Jennifer ng Insayan? Ayat Junay Bulos. Yan, active siya sa Egan Bulo-Bulos. And good evening, sir. Watching from Ambagyo. Hi, meron shout out kanina ta Ambagyo, Nueva Vizcaya. Good evening, DJ Al. Pa-request sa ti kanta Leiden na Nikas Ilan. At suyo sa ilandagang mangising pasin. Yan, kani Jenny Pascual, may shout out. Senya Catalino Mintas, may shout out. May mayat si dendenggang Dong-dong ay si dong-ilay Insali dong-may Dong-dong ay si dong-ilay Insali dong-may Alright, good evening everyone watching from Hong Kong, from Marilyn Asyong Kolbong. Sheila Duntogan, good evening sir, kablakman, da Pari Richard, Marisonia, kan love ko nga Rini Boy. Request ko man, Arak, thank you sir, from Sheila D. Alright, and of course, Sinapsat, Fred Mendoza, may grab shout out. Arlene Binan, good evening idol, DJ watching from Itogon, thanks. And watching from San Gabriel, La Union, DJ. Yan. Yung banggaro siya man ito San Gabriel kapsat Jenny Pascual. And of course, kinamin na 42 million live viewers. Alapasin siya, kada ito ay request yung duma. Hantay nga maipatukaran kasi danin ti oras tayo. Yan, Leiden ni Kasilan ang requested pamakan ng saniwang iterate programa tayo DJL Special. Relax sa natapok kay kalsada Manamnam ko rin ang tapos Kusat Florine Kimpao, may garap shout out. Bel Daguyan, may garap shout out. Good evening sir, watching from Tarlac. Ay Alright. tapay nanay ayaman Ya din minumuyan ay nantulagan Na
bayan ay tawan, diabitan na nila. Dagwani at layder ikas ilan. Muna ng Junior Aros, may graw shoutout. ayong kapayin ang ama. Okay, yung baban ka rito yung napintas sa saniwang. Sa tantiut ulitan man nga ipatukar. Pumakada man ang programa tayo Digital Special. Manipur pa lang 89.70 Radio. Hindi man ang kaadwan, tunubigat, ito kasunod lang oras, dito man lang yung stasyon, kan dahil ito man lang ang programa Digital Special. Okay, God bless all of us. It's the 7th day healthy na po Diyos tiagina. Siya po Diyos ni Alemay si John. Stanley ako sa Salvador. May karang shout out. Good evening. Ray Guzman Ayati. Balikbayan. Bye. Gerd Arellano watching from Bremerton, Washington. Alright, thank you very much. Stanley Acosta, Salvador. And doon sa maranon to, kamsa. Thank you very much. Okay. God bless all of us. It's the 7th day healthy na po Diyos tiagina. Siya po shoes na lang mas John. Bye-bye. Kasalan sa puso ay awan, pagbagsakan.